说没有什么永恒不变，但你不会忘了吧？我还是会害怕。我想你吹不热的吹，想你的拥抱把我包围，梦不对他，孩子总是说着慢慢飞。有请蒙方选手恩和扎雅，她为我们带来的歌曲是《Love Love Love》。 Одоо харин Монголын шалгарсан оролцогч анх цай таныг тайснаа өрж байна. Түүний дуулах дуу Love Love Love. 请欣赏。
谢谢大家。好，下面万众瞩目的时刻，我们要颁发的是1等奖。 Одоо 1-р байранд 2 оролцогч шалгарсан байна. 获得1等奖的是来自蒙古国的选手恩可扎雅和来自中国的选手巴音布拉格。 1-р байранд Монгол улсаас оролцсон анх заяа болоод Хятадын талаас оролцсон Баян Булаг нар тос оржээ. 下面让我们用热烈的掌声有请我们的颁奖嘉宾，中华人民共和国驻蒙古国特命全权大使景海明先生。 Одоо шагнал ардууд хүндэс очтой танилцуулъя. Бүгд найрамдах Хятад ард улсаас Монгол улсад зугаалж бөгөөд бүрэн хэлтэд дэжсэн сайд Син Хаймин. 蒙古国文化教育科学体育部文化与艺术政策局局长斯日古勒女士。 Монгол улсын боловсрол соёл шинжилгээ ухаан спортын яамны соёл урлагийн бодлогын газрын дарга хатагтай сэргэлэн. 好，有请2位共同为我们获得1等奖的选手们颁奖。 Шагнал ардууд хүндэс очтой орж байна. 1-р байранд орсон оролцогчид хүндэс очтны шагналаа ардуулан дурсгалын зураг тогтоолно. 他们每人将获得1万人民币的奖金，祝贺他们。 Шинэ оролцогчид маань 10,000 яаны шагналыг гардан орж байна. 好，请我们的颁奖嘉宾与我们获得1等奖的选手们合影留念。 Дурсгалын зураг тогтоолж байна. Шинэ оролцогчдоо болоод хүндэс очтоо маш баярлалаа.1等奖的2位选手，也谢谢我们的颁奖嘉宾，谢谢。 好，2018首届中蒙同唱友谊歌会到此圆满结束。感谢各位领导的光临，感谢各位选手的精彩表演。我们明年再会。这些年，一个人，风也过，雨也走，有过泪，有过错，还记得坚持什么？真爱过，才会懂。 会寂寞，会回首，终有梦，终有你在心中。朋友一生一起走，那些日子不再有。一句话，一辈子，一生情，一杯酒。朋友不曾孤单过，一生朋友。 还有伤，还有痛，还有走，还有我。 寂寞会回首，终有梦，终有你在心中。朋友一生一起走，那些日子不再有。一句话，一辈子，一生情，一杯酒。朋友。